Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di channel Tim Langit ya. Hari ini kita akan bermain lagi game Outlast 2 ya. Jadi di episode terakhir kemarin kita akhirnya berjumpa dengan Lin, tapi Lin itu dibawa lagi sama orang-orang di sana. Kita nggak tahu kemana dibawa. Ini kita masih lagi mencari Lin. Dan kita juga menjumpai karakter-karakter baru, ada cowok dan ya sepertinya pengikut ajaran sesat ya. Jadi tidak usah berlama-lama, kita akan coba lihat bagaimana kelanjutan kisah si Blake untuk mencari Lin ya. Oke. Jesus God. Fuck were they? Heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Jadi ini masih gelap ya. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kita tahu bagaimana kelanjutan seterusnya ya. Oke, ini di depan ada perkampungan. Ini kita situasinya di sungai ya. Di sungai. Ini pertanyaannya kok malam-malam terus? Nggak ada subuh-subuhnya. Oke, kita mesti menelusuri. Oke. Kita coba di sini dulu. Wah, apa ini? Wah, keras. Aduh. Ini ternyata orangnya. Wow. Kita sudah kedinginan. Kita jongkok aja dulu. Di sini bisa kita masuk. Oke, kita kunci dulu. Oke, ini kita daman ya. Ada jagung, ada ayam. Kita sudah kedinginan ya. Ada baterai ataupun apa? F. Mungkin shop aja nih. Ada orang? Ada ternyata. Jangan sampai ketahuan ya. Ini ada jendela. Ada orang. Gimana nih? Wow, lari.
Aduh, What the hell? maksudnya tadi kita masuk rumah kita kunci terus. Fucking mind. Ah, ini bisa. Ah, jadi kita ada lagi di ruang musik ya. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Jessica, I siapa remember Jessica? this. Jessica and Lynn. When we were... Maksudnya? Fuck. Back in the 4th grade. Oh, berarti Jessica dan Lynn ada hubungannya nih. Apa kita yang di tengah bukan? Kayaknya bukan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ataupun ya di Indonesia ada ruangan musik kayak gini kayaknya bagus ya. Ada kursinya, ada trompet, tapi biayanya mahal ya. Oke, ini ada poster Repent. Tahu? Oh, terkunci. Ada orang? Jadi kok makin mengerikan. Ah, ini bisa. Oh. Kosong ya. Aduh, kok jadi ngeri ya. Tanda-tanda nih. Aduh. Tolong jangan lanjutin. Ada orang. Siapa? Hah? Hoi, siapa? Siapa? Jadi kita sok berani ya. Tapi betul guys, katanya kalau bisa kita takut kita harus berani. Oke, gimana nih kita? Jadi kita kok nggak balik lagi ke tadi ya? Ini kayak pintu belakang. Aduh, dikunci. Jadi gimana ceritanya nih? Jadi harus kita kemana nih? Wow, what is that? Wow. Aduh. Nah, ini siapa nih? The outsider. Outsider killed you, didn't they? Oh, No. Siapa ini? Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, Katanya are you Ethan. one of them? And which side are you on? Why ain't I Ini- trying to kill you? Berarti bapak nih tidak ada niat untuk membunuh kita ya. Aduh, Seen too much to keep the faith. But Kenapa you're not sih, one Blake? of those other ones. The Heretic? heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Placed himself in my enemy. jadi kepala kita masih pusing ya. She not but 15. I'm sorry. Kayaknya kita habis kebentur. When he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Aduh. Ini mau dibawa kemana kita nih? Nih.
perkampungan dengan kondisi kita masih buram-buram, pusing. Aduh, ini baru jelas nih. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Kayaknya ini objek kita ya, narasumbernya ya. Please. Kenapa kita alasan kita pergi ke desa ini? She's fine. Jadi ini Oh, ayahnya. thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Oke, Inside. ini kita disuruh masuk ke dalam. Mudah-mudahan ini bukan jebakan ya. Apa ini? You really busted your head open, didn't you? Aduh, apa nih? Kejedot pintu. Kocak nih, kejedot pintu. Oke, ada jalan rahasia. You can hide until you're fixed up. Oke. Hop. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Oke, kata kita nih suruh tidur ya. Adalah. Jadi ini ruang bawah tanah ya. Ruang bawah tanah. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kita sudah pusing, mari kita tidur dulu ya. Hari yang berat ya ternyata. Betul-betul berat. Kita tidur dulu. Black, bangun. Black. Di sini. Black lagi tidur. Siapa yang datang? Mimpi ternyata. had nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins. Kayaknya nih suaranya kita kenal ya. I can't Papa's gospel. Like I met him 100 times. If I knew where the outsider was, Prophet don't need your help in finding the devil's hole in Nenek your itu. memory. Not questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a hurt. Aduh. You sinned when you denied the prophet your daughter. You sinned since to deny it. Please just let me talk to now. No, the outsider is. No! His seed begat the enemy. Siapa sih God nenek and ini? the prophet both want Just it. let me talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Be still. Take your penance. Aduh, siapa nih? God loves you. Aduh. Nenek. Aduh. It's the devil. I hope you find your daughter. Oke, katanya udah penuh ya. Nggak bisa ambil lagi. Ini keluarnya kayak mana nih? Bro? Keluarnya kayak mana nih? Halo, keluarnya kayak mana? Oke. Aduh, si bapak ini mati. I even know she. Thank you. Aduh, Pak. Semoga jasa-jasamu akan terbalas nanti, Pak. Oh,
Iya, dia dibunuh di sini, dihempas kemari. Aduh. Kita tutup pintu ya. Oke guys, sepertinya ini makin berat ya ceritanya. Jadi si bapak tadi yang udah nolongin kita mati dibunuh sama nenek-nenek yang kita jumpa di episode kedua dan ketiga. Di episode kedua kalau nggak salah ya. Jadi, aduh kasihan si bapak-bapak ya. Ini mungkin nenek ini masih ada di sekitar sini. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya tahu bagaimana kelanjutannya. Oke, like jika kamu suka video ini dan dislike jika kamu tidak suka video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aduh, gimana nih ya? Mau kemana? Mau kemari ya? Masih ada nenek-nenek itu mungkin.